Beş vakit namaz musulmanı ulaqan bir imtihan musulman doğan. Peygamber Aleyhisselam'ın ahirki sözü 23 yıl aydık geliptir. Ahirki sözü ne muttur? Kana ahiru kelami Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-salat, es-salat, es-salat. Vettakullah fîmâ meleket eymanukum. Peygamber'in ahirki kefi. Indi dünyadan qaydıp var ya, doğduklar kıyımlı ya. Sahabalar bir kulak veriptirler. Ne mi diyes Peygamber? Yeni bir dat aydıp var ya. Namaz, namaz, namaz deydi. Şu namaz musulman doğan güne Allahu Ekber deyip de Huday olaqan, dükkan olaqan ne elçik deyip ayttığı şu. Malgar olaqan ne elçik deyip ayttığı şu. Yer yurdu olaqan ne elçik deyip ayttığı şu. La ilahe illallah, Allah'dan başka ilah yok. Senin hakimin, fermandavan, itaat etmeliğinin Allah deyip ayttığı şu. Şoňa göre bolmaly musulman doğan. Ve bizim aramızda galat fikirler var. Namaz günahdan yuwulmaklığına sebep. Ama hayda bir musulmanın hakkında. Fakat namaz okuydan bolmy. Şu bizim jere tämedin öýdi, namazı düşünüp okumaklığın urunda. Şoňsyny görünge diye. Namaz okuyamda Allah bilen söz berýär. Odam şu namaz eger namaz bolsa, adamy günahdan alyp galýar. Eger namaz bolmasa, şu günah namazın öýdi, olaqan bir delil erti kıyamet günü bizim tutulmaklığın. O näme diýip söz beripdirsiň, dogurdurmapdyrsyň. Hadise gediyor. Es-salavatul khams vel cum'atu ila'l cum'a 5 vakit namaz. Bizim modan o cum'a ve Ramazan ila Ramazan. Bular aradan o araday. Mukaffiratun. Şu arahındaki bolyan günahlara 5 vakit namaz. Arada bolyan günahlara. Bular aradaydan o araday. Bizim modan o cum'a şu günahlara keffara hasan. İza istenebel kebair. Günah kebirlerden kaçsa diye bir adam. Günah kebiri ne var ya musulman doğanım? Babaret birdatlar var. Aytmak kıyın. Bizim milletimiz şu aşı alıp barayan tertipte var ya. 198'imiz günah kebire biz muhtala. Ne mi günah olmuyor? Bitirken. Aytmadan bitirken. Yani yoş inşallah ben aydar yani. Günah kebire diğerleri Peygamber Allah Resulü'nün etmeyip aydan dağıtları. O namazda keffara haytı bir adam hakkında, günah kebirden kaçayan adam hakkında. Ama namaz okuyup günah kebirden kaçmadan neyme? ترشنجک گر مسلمان دارد. دوستان گرامیم، راهکار دیگر برای شامل شدن در صفحات مجازی مفتی حافظ امان الله یلمه این است که شما می توانید در گوگل الفاظ مفتی حافظ امان الله یلمه را نوشته و به راحتی در گروه های فیسبوک، یوتیوب، آپارات و اینستاگرام ایشان شامل شده و از فرمایشات استاد بزرگوارمان بهره ببرید. و اگر چنانچه از طریق لینک های داده شده نتوانستید در گروه واتساپ و کانال تلگرام و دیگر صفحات مجازی استاد مفتی یلمه وارد شوید، می توانید به شماره های 2096 650 83 77 818 و شماره تماس 2098 911 963 92 42 و شماره تماس 2098 911 280 25 89 پیام بدهید تا لینک مورد نظر را برای شما ارسال کنیم. در ضمن اگر کسی خواهان ارتباط مستقیم با استادمان مفتی حافظ امان الله یلمه می باشد، می تواند با شماره تلفن 2098 901 585 3961 و شماره تماس 2098 911 965 83 93 از طریق تلگرام و واتساپ و ایمو پیام بدهند. دوستان دقت کنید، برای تماس تلفنی با استاد مفتی یلمه فقط با دو شماره زیر تماس بگیرید: 2098 901 585 3961 و شماره تلفن 2098 991 481 3421 تماس حاصل فرمایید. موفق باشید. سابحات فی هواک